kombongan masal ona puang. Si patu ki pada makur sumanga ma pole paraya langan olo malabina puang matua. Bilan na dikanasai sia tontong di saading itu mintu pak kaboro na lako kaleta solanasang. Ondong pira kalanti allo baru na pamengan puang tu lako kita solanasang dini ungkarang itu mintu pasanan tengko tu na mangka muna pak kamasen lako kaleta si misa ata. Dolo lata lingkai itu mintu pengkarangan sia latangkaran te mintu karakaralan katuan talan te allo la di basa sia la dinannu tu diona karana puang matua la masura madatunna mai komita masambayang palaku atun duan ta masambayang ma aku de semanga ma pole parayakan mati allo mala abi imi opuang belan la tontong kan mika masei sia tontong kami rondong lan mintu agan katuangki lanti allo baru mika masayang kan no puang laki tengkai te katuangki sia laki angkaran tu mintu pasanan tengko tu mangka mo mika masayang kan ni apa dolo jumito laki basa sia laki nanu tu kadami denu pa ki pahang meloi angki tontong umpogo inan mintu agan sia allo katuangki ia mo teto pasambayang ki opuang pasambayang kan umpotete sangan na puang ki po Yesu puang pela abaka dosa sa kasalangki. Amin. Kalan na puang alam may maapenduan na surah na Samuel pasal 2 ang kamisa silang ko ang kopitu. Mang kato me kutana mi tu Daud lako puang. Nakua maadin ra aka kede indete lako sala umbanna tondok Yehuda me bali mi puang lako nakua kede moko. Nakua mi Daud tondok kumbara tu sipatu laku nei male nakua mi puang lako Hebron. Mangkato kede mi tu Daud lako sola mangkato kede mi tu Daud lako sola tu baina da adua yamatu Ahinoam to Israel sia Abigail tu pura baina Nabal to Karmel sia nasur Daud tu mintu tau nasolan male pantan siba repona an natorolan to mintu tondok lan liliina Hebron saya mitu to Yehuda an natokko itu Daud dio lada dari datunna suku Yehuda na pokadami tau Daud kumua to Yabes dio Gilead tu lamun Saul. Mesuami Daud lako to Yabes dio Gilead lako na parong ko umaro kami puang. Bela nakamaturu-turan tu mi pugau lako puangami yamutu Saul tu mangkamo milamun. Totemo na puangamora mpakitang komi kamasian sia kamarurusan sia kuduka la pakitang komi kameluan pada tu mi poga una belan na mangka mo mi poga utu yan na to totemo pamatoto mo komi kalemi sia paapekitanan ni tu kapia monemmi moy yan namate mo tu Saul puami ondo pi mangka mo natok korapu Yehuda laun datui. Amin. Pada mulambe na tukaran na puang matua den no pa tontong pasitende tukaran na puang matua na ya tukatuan tu tontong toloi kyallos ya kebongi. Den parunde nakua minda masiri imekutana manassa pusa lakolalan. Susiduka ke den ni temei toyan batu pengkarangan na sorong lako kaleta apata epa na di karang len tu pengkarangan niya to si patu di pekutanan lako tu tandai tu pengkarangan niya to buda tahu malongko mekutana sia den duka tu tahu usanga kalena mataru untandai mintu apa ya matuan na buda to mai to diben toyan sia pengkarangan ta marundunan ma panata
Dengkada tokina nakwa balok tu mikutana. Batonan na parallu tu mikutana kirenni apa tangan ditandai. Siapa parallu duka maleso minda tula dinai mikutana. Lante pa abasanta di pokada tu Daud mikutana lako puang matua. Moiraka anna manassa mo kumua. Ia bangsiamo lau sonda Saul mendadi datu. Mikutana tu Daud belanna tak ena tandai tulalan lanaula sia apa tulana pokau. Matumba yanna mikutana lako puang matua. Belanna nakanapa ikumua puang matua tolong pokadanni tu si patunna lana pokau sia paduluan ni tulalan lanaula. Napatudu ni puang kumua ia tulal lanola ia matu lama apalulago Hebron. Apa tak eduka panatandai kumua sangapa la torro dia tondok ya to siapa tulana pogo puang matula ko kalena. Tontong na lingkai Daud tu waktu si tuang kamanaparan susi tu pa patunduan ni puang matua lako kalena. Saya lako na pamanasa puang lako kalena si turu pangaluna kumua dia tondok to di penduluan ni lananai male inde to dinei laun tokkoi mendadi datun to Yehuda. Buda temei agan me papusak tu nenne bu tu pekutana lan kaleta alloyate. Esang kombongan sulu selanasang melo ke mekutana lulaku ke ipu matua. Belan na ia laum pebaliki isia paduluang ki itu lalan ladiola. Ondong pirakamangka di pokada ini aku mua buda-buda ki itu unnolai lalan batu karakara katuanta situru kapesananta. Na dikanasai mo kumua tobati itu kasalangki nakabu ululangan na sia nakabu uluroko ki dosa sa kasalan. Nanga matantu moya kumua nang silele ki itanggan na sia tanga papatu laun tangaran itu mintu pasanan dio kaleta lan kale kamadosanta. Apa reke ipuang mandap pila ko matua lan kapasambayangan sia pananungan ulen du ikadanna inangala dipatongan niya kumua lan natundui ki isia lan rondong ki puang matua. Ia matuku ko ay kombongan may mo kami ondo pira kalantiallo ta reke imo puang matua lan kapasambayangan ta anna ta saading itu mintu pa akabarona lako mintu lalan katuan ta sia unangkaran itu mintu pengkarangan siapa sananteng ko tumang kamuna kamasyanti may komita masambayang. Makuri sumangakan opuang belan na tontongkan mikamasay lan mintu allo siya agan katuangki. Pagari kan opuang belan na buda-buda tu mangka mukilingkay kinay mambela di may kalemi. Ondong pirakayan na untamu ikan kara-kara masusa siya bu tu pekutana. Maalimbang mukan ni unolay pumale itu lalan susi tomay. Tak aki mekutana langan olo malabi mi. Tak aki mas sambayang. Tak aki patami pala mamasemi tu dio na kara-kara kotuangki. Pagarri ikan no puang. Lante allo totemo opuang ki pasambayang tu dio na mintu anggota jemaat labi perakatu lan kamalaman belan na saki. Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Matius Kirang, Nyonya Agustina Petongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken CHD Nyonya Matius Ruru, Disa, Evi Rama, Ibu Evi Rama, Bapak Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak mertua dari Bapak Evan di Padang, Bapak Nathan Sambo,
Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Febri Tanibar, dan anak Daharel, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Angrei, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Bertapatu sekeluarga, Diaken Nyonya Saltiana Robi, Saudara Erlin Simanjuntak Aranggina, Nyonya Peter Tenna, Mbak Ina Dempat Tuta Kisabu Isangan na Opuang tulan Kamalaman Belanda Saki, Muira Kajulu Rumah Saki, Batu Julu Banonna si bisa anai, Opuang Rondongi, Pakatanay, Denno pa na tontong nampui at tunani maleke sude ki sisola un karang itu mintu pelayanan lantel lalu jemaat ki pasambayangan duka Opuang tu jona kepalingkan na pelayanan lantai jemaat merasakan membangun Opuang. Ya duka tumai pelayanan ki pogok senga ana tontong koming kamasaikan Opuang na ya tumintu kapalingkan na pelayanan lantai jemaat lantai kombongan tontong lama aling kamelo si turu lalam pak porayammi kamasaikan lantai ulalan ni lalan aloyate Opuang angki maadin tontong usa aling itu dona kama adi oremmi lan mintu agan katuangki pagar itu salah budangki Opuang mi tarima kan rampo masambayang mati kalemi belan na rampo kan umpotete sangan na pungki pong Yesu puang pela abagarosa sa kasalangki. Amin.